Good morning. Okay, option gi strategy ka okay hedging gi series da student se kari no do ge students da khona trade law matung da kai gamba loss oira ga di ka loss oira ga di khoi kamai to ge adjust tau gani ka students da makhan khoi ge type se kyam lege khor ke haiba sugum khra khoi ngati je jingmina se ka okay student hare kan da khona lai se kai no ge di at the money da at the money da khoi buy ani natraga sell ani to wudune ka at the money da khoi long student to yai long student je khoi kam matam to ge market ki move je chanam da fajana move to go dore haina khan ba natraga na hayeng natraga hangchiti ko gap up the gap down the open to gane haina khan ba da matam na khoi long student se lobu yai ka adugo short student na khoi ne lai du sina market se ngasi nomani ni sina natraga ngasi se hari ba sigi range sigi manung sida range bounds or kan da khoi sideways set pa ga da adana set la lai gani haina khallaba adai matam da khoi short student se lobu yai ka adu hari ba ina short student natraga long student se lawraba matung da ko aina khalam badugi against the markets na lagadi ai kamaina tawgadagi haiba ko ai adjustment je kamaina tawgani ai dai dum loss o helagadra natraga na ai loss tagi kanana ba karamba mong da tawba yage haiba dunya khuna khanaga dawsi ko adu ngasi gi oina ngasi gi video si gi oina khoi short straddle ko with adjustment ko sida khoi jengmina se aduga marak sida kanagumba khogi mentorship program ko khogi pet kano the pet service the live khogi primary kano singse member oina join to bining bal leiraga su ko natraga na khogi se hedging gi class join to ning basingna khogi leiriba sigi khoi piriba whatsapp ki number se sida 88004040 agi video gi description se piri ko mya hairiba sigi number se sida text to biro aduga live the khoi google meet the punna thread tawminabagi khudong sabdu su lobiu ko farde ai kono de lake offstra da lake duga offstra da khoi se nifty 50 ne leira mise ko option ne 29 december gi expiry de leire ko hai riba sigi sidai kono se lo se straddle ko straddle se khoi lo matam da straddle se lai se stack price hoju leiba market ki price 18127 ne stack price ko at the money se 18150 da oil ni lowrase aduga pe masi ma khoi sell tawrase ko hari strategy concept thing assign na haji gabdene ko gi market se range samagi manung da range bound so daga leiba da range samagi manung da dum leiba up and down the low leiraga ngasi se expiry se sigi range sigi manung da leiga to bu malega haiba duni ko sigi pay off sa se ko jing mun se pay off sa se de leire ko haiba market se ko 17887 dagi na 18413 sibogi marak se sida ko sigi marak sida ngasigi market se ko na expiry oiga do bu male natraga na handa ki week se mesigi marak sida lege do bu male na khallaba ko adam matam de sigi kana se khona straddle se short se khoi lobu yai ko adu this short se lobu matam da khoi de lei se probability of profit pop ko pop se 15.74% de leire aduga maximum profit ko 13190 any maximum loss the undefined pi gare unlimited ko karigina kan sell ani mangne aina pami se sigi green zone sida market solution ba pambane kaigumba green zone sidagi mathaklom da natraga makharam sakragadi agi loss oigadoini yai ko ma'am aduga break even point di khoi khange natra aduga estimate margin ko 1,23,000 sam sangani hari bisi stress lobu matam da ko adu market aina pami ba mawong ai di 887 dagi na 413 bogi mark se sida leita bida ko sida leita bida ma se kaigamba mathaklom da khar kharaba natraga na makham da kumda graba ko adu ergadi khoi dai matam da kari tawba yai karamba mong da ai loss to the ge se kan gada ge haibne ko se mathaklom da ka khala si ba market se ko mathaklom da ka khala ga da ai kai tawba yai mathaklom da ka khala ko matam da ai se loss oiga dawini kadai dagi hengala kanda haidiba ngasagi sigi 18413 se sidagi hengalaga mathaklom chala ga di agi loss se hengalak tini haiba loss se ai
ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯟꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯟꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯟꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦड ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ unlimited loss ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ unlimited loss ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯥꯈꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯗꯖꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ border line sidagi mathaklomda hengale khalase sida khon adjust tawgadabse karamba mongda tawgane hai kanda ai sida option chain da lake option chain da laaga ngasagi khogi 18150 dane khone loisi natra 18150 da sell tawbane adu hoje ko sidagi 200 points kano da laaga 18350 to call 350 call ama khoi buy tawra hapsin si ko jingse कमाई लाकेन मसाय खोगी पे ऑफ चार्ट हान लेरम लो खोगी पे ऑफ चार्ट मथलोम काखल कांदा अनलिमिटेड लॉस ओरमबदो हजे खोगी पे ऑफ चार्ट सिदा ला कांदा मथलोम काखत मतम दई लॉस ओइदरे को हदि जीरो लॉस ता लेगरेब लॉस ओइरगसु खितंग ख याम जाम दब सांग द प्रॉफिट ओइना 400 मुकी रुपीस की प्रॉफिट सने लेरेको ओके सिसने खोना स्ट्रेडल हाइसे को मैम स्ट्रेडल ने अदुगी स्ट्रेडल की adjustment ni haribasigi adjustment se sin nataba ko atopa matam dugi khoi on the thorokpa matam dugi market ki matung ina khona kamai tawrage strategy se hadi agi strategy ne lori ba trade se dai kamai tawrage loss oirakpa se dai kan gadage haibase ko sigumba mayam ama khoi kino da khogi